Assalamu alaikum Kırgız eli. Özüңүздөр билгендей күтүүсүздөн Миңчинар айылыбызда кырсык болуп, Рахмат Шермет аканын үйү күйүп, сиздерге кайрылганбыз. Буйруса үй толугу менен бузулуп, азыр жумуштар жүрүп жатат. Буйруса орозо ичи ушул үйдү бүтүрүп беребиз деп аракет кылып жатабыз. Анан чогулган акчалардын жартылай азыр Бердикулдамалга алып келип берип тапшырдык. Эми банкыбыз бир аз блок болуп калгана байланыштуу 2-3 күндө калган акчаларды дагы алып келип беребиз. Барыңыздардан Аллах разы болсун. Assalamu alaikum tuğanlar. Buna Mingçinardağı Rahmatı Şermet'in үйü küygönüge el jutqa razılık bildireylik. Barыңızlarga rahmat. Buna Nur Sultan'dan Embank'tan, Kampanyon'dan, Balans KC'den, Bakay Bank'tan sağan akçaları 210 bin oldu. Buna apke berdi. Dağın ana Embank'taki bloklanıp kaptır. Oşo boyunca dağın açtırıp, keyin dağın kalan ap kelet. Dağısı hazırça buna 210 bin keldi. Çok kimler sağan bolsa Allah Teala bana şu yetim ballarga dep atağanlar için Allah sizlerge bildi bergeniga Allah Teala mingde milyonda bersin. Üy bilen öde orusuluk bolmasın. Şunday kırsıklar yüngöldüğü bolmasın. Soğuğu, şun nesenin soğuğu orozada bana ötken sizlerden kim ümit kılıp atkan bolsa, oşu ümitkar atan enger bolsa bar ümitkarlarga jetsin. Allah'ım barınglarga razılık bildirip üy bilen kut bereke konsun. Rahmetke ya Erhamer Rahim. Ötüp keter, kıynalgan jandардын үнү жетер. Баркын билбей бул